Китап ярматанын 20-21 асырлар яны тарихына багышлана. Onun тиражы 1000 нусканы тешкил эти. Нешир девлет бюджетине дерчетилди. Мойлев китапны bir kaç sene evvel yazı başlagan edi. Adetmейли ки Николай Маркетов бөлүклөрүнүн бирисинде Кырым татарларынын сөргүнлүгүн tasvirledi. Очень внимательно Мен диккат эле архивлерде Кырымдан Кырым татар сүргүн этилген девир эле баглы эршейни бакып чыктым. Архив маалыматларыны doğru кулланмак үчүн о вакаларны башынан кечирген, өз көзүнөн көрген инсанлар эле көрүштү. Кырым татарларынын тарихы бу ярымада тарихынын айрылмаз кысмыдыр. Тамам шу себептен тарихи тадқиқаттын bir кысмы Кырым татарларга багышлана. уделил внимание и в предыдущих главах. Жентен эвелки девирге чоң диккат айырдым. Яни Кырым татарларынын тагдыры красный террор вакытында насыл болгонун көстөрдүм. Бунун берабер Кырымда жашаган эпс халкларыны олар не кечиргенлерин көстөрдүм. Кырым Жумхуриятынын ички саясат маалымат ва алака назиринин муавини Вадим Первых айтты ки, бу китап Кырымны керчектен де sevген ve onun тарихы эле меракланган инсанлар үчүндүр. Это не научное издание, но если Эгер китапны бакып чыксаңыз, сиз анда Кырым менен баглуу тарихи маалыматлар еңгил шекилде жазылганын эслерсиз. Бу илмий нешир дегил, амма эгерде сизни чарлык вакытында Кырымдын икътисадиятынын инкишаф эткенин, улуу ватан женки девринде Кырым тарихынын харамани сайфлерин билмеге истесеңиз, бу китапны 2-3 күндө окуп чыгарсыңыз. Тагдимнамеде Кырым Жумхурiyet Hakimiyetinin vekilleri, ilmi ve icadi munivverler, Rusya Jurnalistler Birleşmenin Kırım bölüğünün vekilleri, kitaphanelerinin hadimleri ve okuyucular toplaştılar. Я думаю, что эта книга Мен билесем, бу китап биздин халкыбыз үчүн муhimdir, чүнки о Кырымдын яңы тарихын айдынлата. Китаптын 5-нчи бөлүгү Кырым татарларынын, урумларынын, булгарларынын сүргүнлүгүнө багышланган. Onun үчүн окуучуларга бу китапны окумак мераклуу болор. Arxiv ve kitaphanelerinin fondları ile devamlı iş neticesinde Muellif Yarımada'nın en mühim tarihi vakayalarını, yani Kırımlı Yekaterina vakitinde Rusya'ya koşuluvundan başlap Kenya Rusya erkenine kaytarılmasına kadar esas tarihi vakayalarını gözetti. Nikolay Marketov gelecekte de Kırım tarihi boyunca tedqiqi işlerini devam etmeye planlaştıran. Guldara Karimova, Alisher Alimov, Milliyet üçün.